Бурхны бүтээлийг эргэцүүлэх түн түүний мөрөйлгсныг хэн шулуун болгож чадах вүлээ? 하나님이 굽게 하신 것을 누가 능히 펼 수 있겠느냐 그러잖아요. Бурхны мөрөйлгсныг хэн шулуун болгож чадах вүлээ гэж байгаа. 우리의 굽은 인생 펼 수 있는 것 아무도 없습니다. Тэгэхээр энэ мөрий болсон бидний амьдралыг шулуун болгож чадах хүн гэж хинч байгаагүй. 오직 하나님밖에 없는 거예요. Бурхнаас өөр байхгүй. 그러니까 그 인생, 굽은 인생 펴달라고 하나님 앞에 기다릴 수밖에 없다라는 거예요. Тийм учраас энэ миний мөрий амьдралыг шулуун болгож өгөөч гэж Бурхан тандан залбирч хүлээхээс өөр аргагүй байна. 때로는 가정에서, Заримдаа гэр орон, 직장에서 ажил дээр 항상 나를 괴롭히는 사람이 있고 여러 가지 오해를 받는 경우도 있습니다. намайг үргэлж зовоодог хүн байна. За бас олон талаасаа би буруу ойлгогдох тохиолдолч гардаг. 학교에서도 마찬가지. Сургууль дээр ч бас 그 адилхан. 친구에게도 마찬가지. Найз нөхөд маань ч адилхан. 그래서 한바탕 하고 싶은 마음도 있어요. Тэгэхээр нэг сайн амьдрахыг хүссэн сэтгэл байдаг. 나 이거 도저히 못 참아. За энийг ёстой төвчж 내 чадахгүй. 가서 한번 할 거야. За ямар тач энийг бол заавал хэлнэ. 이혼할 거야. Сална. 직장 때려치울 거야. За ажил дээр очиод заргалдана. 저 사람하고 관계 단절할 거야. Тэр хүнтэй харилцаагаа таслана. 수십 번도 이 마음속에 있잖아요. Ийм бодол бидний дотор их төрдөг тийм ээ. 있어요, 없어요? Төрдөг үгүй юу? 학교 다니면서도 За сургуульдаа явангаа. 아유, 내 이 학교 안 다니면 그만이지. Энэ сургууль заавал сурах ёстой. 학교를 그만두고 싶은 마음도 수십 번도 더 생겨요. Сургуулиасаа гарахыг хүссэн сэтгэлч бидэнд их төрдөг. 그런데 Гэвч 우리는 그걸 참아야 된다고 말씀하십니다. бид тэр бүхнийг төвчих ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 베드로전서 1-р Петр 2장입니다. 2 19절입니다. 2-19 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мөс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүсэл юм. 애매히 고난을 받아도 Шудраг бусаар зовхдоо. 우리가 애매히 고난 받을 수 있어요. За бид нар шудраг бусаар зовх боломжтой. 도저히 이해 안 되는 일이 벌어질 때 있습니다. Ерөөсөө ойлгогдохгүй зүйл миний өмнө болох 왜 боломжтой. 내가 이걸 당해야 돼? Яагаад би ийм 왜 байдлаар орох 나에게 ёстой 이런 юм бэ? 일이 벌어져야 돼? Яагаад надад ийм юм тохиолдох ёстой юм бэ? 내가 뭘 잘못했다고 이해 안 되죠. Надад ямар буруу байсан болоод гэд ойлгомжтой санагдахгүй. 근데 하나님 말씀하잖아요. Гэвч бурхан хэлж байна. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 Хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мөс чанараасаа болж твчвэл 아름답다라고 말씀하시는 거예요. энэ нь нэгүсэл юм аа. 우리는 이 말씀을 기억해야 되는 거예요. Бид энэ үгийг санах хэрэгтэй. 특히 이해 안 되는 일이 벌어질 때, Ялангуяа ерөөсөө ойлгогдохгүй зүйл болж байх үед 내가 누군가에게 비난을 받을 때, би хэн нэгнэр муучлуулж байх үед 억울한 일을 당할 때, би гомдолтой мэд санагдах тийм зүйлтэй нүрт тулах үед 내가 참지 않고 한바탕 하겠다. 나서지 말고. за ёстой твчиж чадахгүй н одоо ингэ болий гэхээсээ өөртөж 그럴 때일수록 тийм үе байх тусам 뭐라고 돼 있습니까? яа гэж байна. 참으라고. Твч гэж байгаа. 기다리라고. Хүлээ гэж байгаа. 그러면 Тэгвэл 아름다워질 거라고. энэ нь нэгүсэл болно. 우리에게 왜 기다리라고 하시느냐? Бидэнд яагаад хүлээ гэж байгаа вэ? 나를 아름답게 하시기 위해서야. Намайг үтсгэлэнтэй нэгэн болгохын тулд 나를 망가뜨리려고 그러는 것이 아닌 거예요. намайг сөөрүүлэхийн тулд твч гээд байгаа юм биш.